Detan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka? Unaydetang kaka, Series 395, page 1, Crush Kumami. Naimbag nga orasyo amin, papagayam, shout out kada kay amin, anaayat amang tartarabay, karagiti drama mi nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Crush Kumami, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Naggasat ka, Mayla! Apayan ako naman nagasat ak, Marites. Una, nagtarakin nila kay Mau. Sana all. Sana all? Nagtarakin nga raw. Iso nagasat ka. Ti kunam, nasumiti chicks dayjay. Aya, kawan. Idi agayan ayat kami pa'y. Agsusukot ti kayan ayat na. Sana all. May saat tadakwada iday. Anya. Apay ako sa tibagbagang, Marites. Ay na may lang. Crush ko nga may nila kay Mau. Anya. Nag-cute nga may. Unay dayta ka. Ay, imbag na nakita ka dito market, Mr. Pugay. Kinasasawam mo't, Marites. Pugi ka mo ta talaga. Isungarod nga do ti chicks mo ako na ni bakit Mau. Anya, imbaga ni Mayla ti kasta? Kaman, dadadaulan na ka, ti asawam. Imbis na isakit na ka, kinadaulan na ka. Talaga nga imbaga na ti kastakin ka? Wan, kung naglangarunan. Apay, di mamamo ni bakit Mau. Managpardaya. Kasi kapay nga asawa na ti pardayaan na. Nagalas. Ha? Apay nga may, nga iso tinasawam. Nagalas sugali na. Nagadungo, di tangag kakapinta sa babae. Kas kumakanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay, nakamakamukan anya ti pagawatam. Unay daytan kaka. Bakit? Saan ko matilay? Bagbagam ka ni Marites. Taambumot na di ataw. Tinagan na kat isumot ng ti kapapalin na. Anya ti kunan? No di mo nang ulita. Tinagan na kat isumot na ti kapapalin na. Marites, tinagan na. Isumot na ti kinakismusa na. Ops, kayo. Bari-bari, kanang ti karoba ang Marites, tinagan na. Anya ka ni timbagbagam kenkwana? Awan mo, timbagbagak. Imbagam ka no, anak sumak iti chicks. Kababain mo't na itang ibagbagam ang bakal. Idi, kunakan kwanan. Apay namin nga imbagbagam pala, idi mo't gayam dayta. Basit labanag dayta. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Ti parikot nga road, kat tarabi, tabdi tao, anang ibagam. Natural, nayunan na, unong kisayan na. Adakan ka na ano patyang. Sa bagay, sikat ti asawa, sikat ti patyat. Dayta ka manan. Rason ti konsentidor ti kastaan na saom. Aga po ta siyak ti asawang kat siyak matan ti ayunan. Depende No husto ti aramid ko, ayunan na. Ngam no dakas ti aramid ko, dinak ayunan. Apay, di mo nga rod kayat, ayunan ka. Depende nga rod kunak met. Ta siyak jay tao, akagurgura na ti konsentidor. Anya nga rod ti kayat mong ibaga. Kastoy ati ibagam. No sikat ti husto, sikat ti patyek. Kas jay unay daytan kaka. Ay, aguray ka man yung sound. Ay, papayakas na anda nakakigtutam Marites. Dangay laking Juni, tikit kita Pagkikita ka man nga tanit, chismis mo.
Di mo lamay kapit ang ugali. Apay no kita ti may sa atao, chismisan. Ano si ka? Basta na makita mo ka chismisa, iso siguro, pinanaganan na ka na itidadakkel mo iti chismosa, ese marites. Apay nga katusagay. Pinangring kulakin kamot. Tamasasayro mo kang utak mo. Saan taylaan nagkakaubingan, talaga kuraan kamot, marites. Yung paglakit din at di nakmat imar marites. So nga awan pang kurakan ka. Kamalagayam! Kasla ka laguyo nga mangkunkontra kanya mo. Nidi jayan! Ay na, makapapa na talaga ti kinasweet da. Apalam ida? Nasa mo, karas ko ngamin. Pakiasawa kamot ngamilan. No, sa matila papalam. Apang ano plano pa nga agawan ni Johnny kan ni Mayla. Nasa umon. Ha? No kaya nalaki di ako gaw. Oy. Maday, ti mga agawin ti sanwa ako kwa. Mangkita kamot ay titagi kwa Detay awan makin kuka. Ayun ay detay kaka. Managbabayin ka mo, Johnny? Sa anak mo ta kumilaw iti tao. Kadalay bagak biit. Napatag. Ibagam dito yun. Ito gaw tamot tagsarita biit. Si kamot. Sige man langan, tatnawan may bagbaga. Una detan kaka. Naulima mo, dagiti mangmangan ka nagkapkapi dito'y anya. Tiket di bagam ti bagamong tanay agdardarasak. Ang si kamot, kasla kalander no kasta. Ay na, rabang na nga, ipatag na kamot iti kasta unay ati asawam. Rabang na pagsirbyan na ka. Kan pakitaan na kamot ay kakaimbag. Kan rabang na nga ayatan, kan lailwan na ka, tanakatartaraki ka. Crush ng bayan. Una detan kaka. Ning amin may lakit kasla parparaw pa ti panagayat na kin ka. Kaslawan sirbim kun kuana. Apa di mo madlaw? Agpinpin natig kami mo't kani Mayla. Rara nakmat nga asawa na. Teko nam. Kano dadadalan na ka? Nagsaritaan may hindi di naibagam kanyak. Kat sa baligayam tinagamatam. Anya kita sa balen? Talagang ibabay na ka. Dadadalan na ka. Kut, saan lasyak? Ti pangibagbagan na ka na gijay. Lalaki ka na babae, ti pangibagbagan na. Iso dadadalan na ka. Iti lugar tayo. Agure ka man. Anya ka na itimbagbaga na. Rawat ka kano. Kunarat sabi ti babae. Mangiroruman ka kano ka dagiti babae. Sana po nureta. Adakan ka, ano di mo patyan? Sige, umuna ako. Kat agyaman na ka. Ay, agure ka Alam na yung papalkot ko ng special pansit ka ng special bread. Merienda am to yung palayaw. Saanan? Kukam ratam. Ay, sa kamo. Pabay na namanan. Alam ki din. Panawa mo lang di talamisaan. Taparakin ka na ita talaga. Basta kukam na ita, kukam na ita. Pinanawan na ngagpaiso. Alaklatan ata sayang mo. Ay na, Johnny. Tilagat-gatango mamakan. Intad ni Marites da ito eh. Kasanungintod na ako nam. Gaputa ka abay mi ti coffee shop. Inawis nakbait. Tanapatag ka no ti ibagana. Kan impabalkutan nakmatan na iti makmakan. Na isura ito. Anya ka diti ko namin baganan. Bayamon, ta saan ba't tanapatag? Kan jakmat patyan ta kaslada kurkurang ni Marites. Ngam anya nga rod at talaga timbagana. Gaputa pilitan nak. Ibagak nga raw. Kunana, adad-dadaulan na karagiti amin akalugaran tayo. Hanggang jackpot yun, kaslada kurkurang na. Apay ngay, akas di dadya at tao. Di mo tutupan, no sikat ya adanakam kan panunot na. Kanan takit din na ito. Sayang mag. Sige. Ni, kadamot surat anay pisok dito supot. Basa at man. I love you so much, Johnny. Ha? Iso amasyanak ken ka
iter aramidan ni bakit mo. Love, Marites. Naglukumatan da dya babae. Ay na bakit? Bagkit da dyan sa bayamon. No, danakam na. Sana kasta ti sursurat kan aramidan na. Kinaawan bain na ta. Kinaawan panunot. Mangibabay na talaga. Saan na mabalinda ito eh? Ha? Anya ti aramidan? Pagsardengek, iti kinamarites na. Unay detan kaka. Naimbagta na sabat ka dito'y karasayan titugot si Kachismosa. Adanagan ko niya. Amok amarites tinagan mo. Si ka amarites, amanagmarites. Maruam kan. Anay ko ma. Amay niya tinumpa na kita namin doon. Ipungot ka pa'y sa katumpaan man. Agumgubal kayo mat ng dipinalan. Anay, siya ti gugubalon na tata. Anay, diyak may pulos na kabalos. Padasem ti bumalas. Tatalagang ay badde-baddekan ampang. Awan mo tararamidekan ka. Ngam dadadaulan nakit nin iti asawa. Kaya't mo taguyudak tadilang may rad-rad dita. Yeah. Ay na, saan mo tinamay lang? Dispensary naklaka din Basol ko ay mga may no crush kaw nila kay mo. Crush mo lang kumaang, ngam di ka mang dadaal, wano mang rakrak iti pamilya. Awan bain mo? Isong nga road, ngagsorsoriak mo daw. Ala, gusto na itan mayla. Yan tagay agkidkid daw mo tan iti dispensar. Tirigat na, no dinamot agkid daw iti pamakawan. Ta daytan tinarigat. Amo naman ti agpakumbabaken agamires. Maruam ka klasit tao. Suni mata na, jakton ulitan. Kan adaywa ko ni Johnny. Jakton talyawan na pulos. Tapno jak makita ti kinataraki na. Malamay labay amaw ta agawi dun ni Marites. Lipati maw ti nagbindutan na ta inaklon na may. Kan si papakumbaba nagkid daw iti pamakawan. Tirigat na, no isaw ti nakabasol sa dinapay amon takid daw iti pamakawan. Sa isunto pala ti kundilisay. Agam sa nakasta ti naramid na. No di kat nagkid daw iti pamakawan. Sigay Marites, agawid kan kat agbalbaliw kan. Wala ta katagyaman tayong sakit na maut. Ikarit nagbalbaliw akon. Sorry manon may lagayam. Gwapon to mga mina talaga nila kay Mau. Sana all. Naglokon? Ala, may amaw. Sana nalimbong ti panunot na. Sana kasya ti limpyaw ti panunot na. Iso kasampay kitday. Unay daytan kaka, 395, page 3. Unay daytan kaka. Kahasimot ang arod no tinumpatungpang kan impungot-pungot mo. Paimot nga min takayat na ka nga agawon kinimay la. Iso malagaya matila may titindagan ka. Tadagas mo't gayam ti panggap na. Ayunay daytan kaka. Iso nga roda kong kunana. Tabasol na mo't makapasurong. Imbaga namat kan tiga po na. Honest mat ang imbaga crush na kanumamay. Muna deta. Asino matisan amaluksaw iti kasi nga aramid na. Kaya't nakangagawon kanyak dadaulan nakpay. Ala, lipata mo, taura siya kat liklikat mo tayo. Iso apasensya na tanakabil ko. Nagitikas kan ko anak, bako na nga da diferensya ti panunot na. Iso asa narumba nga tutupan. Puno ti kunam, nga minikaklaan iti pagnakman na tapno sardengan nakan. Kit nagkarimat ako nayo kanitata. Why? Nagkari, adinan ulitain. Kan nagkari aliklikan na ka. Kan si papakong baba nagkidaw iti pamakawan. Iso arong banglaeng apakawanan. Kan kasyang tikaskan kuana. Gusto ni tatan, bakit? When, by akon, tanay papas kumutan ti pungtut ko. Nasayat no kasta bakit? Alright, amo na matibasol na. Inaklon na matay ta.
ken amuna ti agpakawan. Mabainton da jay. Unay daytan kaka. Pagayam mayla, sikat ti addanakam na. Iso maawatan tayo tao, akurang tinakam na. At least, amuna kang binigbig na tinagbidlutan na. Kang inkidawan na ti pamakawan. Iso pakawanam, kahit baybay amon tanay. Nagkarimod adinan ulitin. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ara kauluan. Crush ko ngamin. Dito'y drama tayo. Unay daytang kaka. Kagyaman kami itin kay panang tarabay.